samtang naapatan ning kalibutana, gikinanglan nga makakat-on kita sa pagkuntinto sa atong kaugalingon. Dili na ta mangandoy og mga dagkong mga butang nga diin makapaysalaag na sa atong kinabuhi. Amen. May salaag na ta diha sa mga dagkong butang, mga dagkong pangandoy. Kani ang mga pangandoy sa atong kinabuhi, mao ibabag nga dili kita makalihok sa atong kaugalingon. Mao ibabag nga dili kita makapangalagad sa Ginoo. Mao ibabag nga diin naguba ang atong pamilya, labi na gyud sa kinabuhi sa atong mga anak, kay tungod sa mga pangandoy sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Nasabtan ba nato ang pulong sa Ginoo? Amen. Diya sa kasulatan, adunay usa ka tawo nga gipanganlan og Job. Si Job usa siya kadato nga tawo ug matarong ngadto sa ilang dapit. Si Job aduna siya daghang mga kayupan, aduna siya daghang mga karnero, aduna siya daghang mga baka, ug uban pa nga kayupan nga naa kaniya. Kani sa tinud-anay lang ang hitabo. Ang mga langit nun nga binuhat, uban ni Satanas, ibisita ngadto sa kalangitan. Sa diyang ibisita si Satanas ngadto sa kalangitan, bingon ang Ginoo ngadto kag Satanas, nga Satanas, diin ka man gikan. Nitubag si Satanas ngadto sa Ginoo nga nag-ingon nga, gikan ako sa kalibutan. Naglaroy-laroy ako ngadto sa kalibutan. Sa tanang suok ngadto sa kalibutan. Kani mingon ang Ginoo ngadto ni Satanas nga, wala ba ka makaila sa akong alagad nga si Job? Usa ka tawo nga masimbahon kanako. Usa ka tawo nga puno sa pagtuo. Grasya gugma kalipay. Usa ka tawo nga matinumanon sa akong kabubuton. Mitubag si Satanas. Oo, matinumanon siya kanimo. Masimbahon siya kanimo. Kay tungod imo siyang ipanalanginan. Kuhaa ang panalangin ngadto kaniya. Kay nasayod ako nga kung wala na niyang panalangin, palikason jud kaniya. Mingon ang Ginoo ngadto ni Satanas nga, buhata, utob sa tanan nimong mahimo. Apan ayaw lang kuhaa ang kinabuhi ni Job. Kani si Satanas niani siya sa kalibutan. Sa dihang niani siya sa kalibutan, sa tinud-anay lang ang mga kayupan ni Job kanang iyang gipaulanan og litik. Gani nangamatay ang iyang kayupan, ingon man ang mga anak ni Job sa dihang atoa sila ngadto sa kanang panimalay. Gani ipadad-an ni Satanas og dako nga limpulos. Ug nangamatay ang mga anak ni Job ngadto sa panimalay. Ang itabo adunay sulugoon nga iduol kang Job. Ang Job nangamatay na ang imong kayupan. Nga Job, ang imong mga anak nga pinalangga, ang imong mga anak nga maanyag, nangamatay na. Kay tungod adunay alimpulos nga gikan sa disyerto, kami hapak sa inyong panimalay. Ang netabo, ang gibuhat ni Job, iyang gigisi ang iyang bisti. Iyang gigisi ang iyang sapot. Dayon, niingon siya siya kaugalingon nga Ginoo, kubo akong gipakataw nining kalibutana. Kubo usab ako, akuhaa. Ang netabo nga padayon gyapon si Job nga nag-ampo sa Ginoo. Bisan pa man sa iyang sitwasyon. Siding. Kani sa dihang Mag-ampo mo? sa dihang nakit-an ni Satanas si Job, kani si Satanas aduna siya kalagot sa kanang pagtuo ni Job. Nga diin padayon gyapon siya nga nisimba sa Ginoo. Ang asawa ni Job sa dihang nakakita nga si Job padayon gyapon nag-ampo sa Ginoo. Kani niingon ang asawa ni Job nga, Job, naunsa man ka? Wala ka ba masayod sa atong sitwasyon karon? Kani na atong mga kayupan wala na. Kani wala na inahot ang atong kinabuhi. Apan ikaw padayon gyapon ka nag-ampo diha sa imong Ginoo. Hala, palabana ka na imong Dios sa atong sitwasyon karon. Kani ang netabo, mingon si Job ngadto sa iyang asawa nga, kalipay ra ba di ay? Magpasalamat kita sa Ginoo. Kalipay man o kasakit, ikinanglan nga magpasalamat kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Kani atong move-on ang istorya tungod sa kaluoy sa Ginoo, sa tinud-anay lang ang Dios naghatag og ayuhan ni Job sa iyang balatian. Ang Dios nagpanalangin kang Job. Gani giuli sa Ginoo
ang daghan nga mga kayupan nihog ug gani nagbalik sila sa iyang asawa ug nakaanak pa gyud sila og laing mga anak nga daghan nga mga maanyag sa tibuok kalibutan. Diha sa pagkinabuhi nato nining kalibutan na ilabi na gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante lang gyud nga ibutang lang gyud nato ang atong kasing-kasing diha sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kaya na gyud mga pagsulay ni Satanas sa atong kinabuhi. Aduna gyud mga pagtamay. Aduna gyud daghang mga kalisdanan nga mohampak sa atong kinabuhi. Adunay mga unos, mga bagyo sa atong kinabuhi. Adunay mga kawad-on. O kanay tinuod. Apan buot lang gyud sa Ginoo. Kay punting lang gyud nato ang atong kasing-kasing ngadto sa iya. Buot lang gyud sa Ginoo nga padayon lang gyud pamukupot diha sa pagtuo hangtod na sa atong kamatayon. Gani ang Ginoo padayon siyang mupanalangin sa mga tao nga ang ilang kinaiya padayon nga nagmatinumanon ngadto sa iyang kabubuton. Ingon ana nang atong kinabuhi nining kalibutan. Kay kasagaran man gud kitang mga tao naga-expect kita nga sa dihang muduol na kita sa Ginoo dako kay panalangin ang atong kinabuhi. Apa sa tinud-anay lang kada pangayo nato sa Ginoo. Kung maingon ta sa Ginoo nga Ginoo, tigai ko nining butanga. Apa na pangutana sa Ginoo nga para unsaon man ninong mga butanga? Diba? Ang gikinahanglan nato nining kalibutana nga makakat-on kita sa pagkontento sa atong kaugalingon. Ang gikinahanglan nining kalibutan nga aduna tay pagtuo sa Ginoo o padayon ta nga ginabuhi nga matarong. O kana si tinuod nga kinabuhi nining kalibutan. Sa tinud-anay lang diha sa kasulatan, gibuhat kita sa Ginoo gikan sa abog. Gani pinaagi sa abog, pinaagi sa buho sa ilong, gihuipan kini sa Ginoo o kitang tanan nahimo nga buhi nga kalag. Ang tao tungod sa paglapas sa balaod sa Ginoo, kitang tao nga gibuhat sa Ginoo, mupauli kita ngadto sa abog. Di pagkatao kitang tanan ining kalibutan nga walay gidala. O kumaon usab kita sa Ginoo, nga wala usab gidala ni bisan usab. Ingon ana nang atong kinabuhi nining kalibutan nga gikinahanglan gayud nga labi na gid sa mga kabatanunan nga gikinahanglan nga mutuo gyud ta ni Ginoong Hesus. Pananglit kung awayon ta sa atong mga ka-classmate, gikinahanglan nga palusa nato sila gugma. Ato silang iampo sa Ginoo nga classmate, salamat kay imo kong giaway. Classmate, salamat kay imo kong gitamay. Gikinahanglan nga dili ta mobalos ngadto kanila. Mag-ampo ta sa Ginoo nga sila makakat-on usab sa maayong batasan diha sa atong kaugalingon. Pananglit mga bata, kung suguon ta sa kanang atong mama ug asin, ato bang tumano ng atong mama? Mga bata? Amen. Ato bang tumano ng atong mama kung suguon tag asin? Pananglit ang atong mama musugo og asin dining dapita. Asa man kamo palit? O dining dapita. Ikinahanglan nga dili ka wadto ditong dapita. Kay dili man ka gisugo sa imong mama. Pananglit kung suguon kasi imong mama imong og asin paliton gano bitsin. Unsa may paliton nimo? O gikinahanglan asin gyud. Pananglit moingon ang imong mama nga anak, ayaw pagpabadlong. Magpabadlong ba ka? Dili. Ikinala dili din magpabadlong. Pananglit, ayun lang yung mama nga, anak, kaon na. Ayaw na pagdula-dula kaon na daan. Kung sa imong baton, magkaon ka daan. Basig na makak ha. Kaya ba ang mamakak? Ikinala ato bila siyang buhaton. Ikinala nga dili kita magpabadlong sa atong mga mama. Ikinala na nga paminawon gyud nato ang atong mga inahan. Mga bata sa tinud-anay lang, bata pa gyud taguna-una. Gani ang kasulatan nag-ingon siyang kanang bisan ang atong ginagkanan, unsa siya kadautan. Mutudlo gid siya mga maayong butang diha siyang mga anak. Buhatag gid siya
ug mga maayong butang diha siyang mga anak. Mga bata pananglit, bunalan ta sa atong mama. Unsay atong buhaton? Hilak? Hilak ta kung bunalan ta sa atong mama? Anong bunalan man ta sa atong mama? Unay pangutanan ako. Kay gigugma. Ang usa na sa isa. Kana siyang duha pareha ra gid sakto gid siya. Kay gigugma ug adunay sala. Gibunalan kita sa atong mama aron makakatunta sa angay natong pagabuhaton. Amen? Amen. Ano si tinuod? Anong bunalan ta sa atong mama kay ang mama nato nagmahal? Anong gibunalan ta sa atong mama kay nakasala ta? Gisugo kag asin apan nagsupo pa ka rin naghantap pa ka. Amen? Amen. Dili gina siya pwede. Gisugo kag asin piso apan ang piso mong ipalit og apir-apir. Nag-apir-apir na ka. Mangutana yung asang asin. Wala nga akong ipalit og apir-apir. Yes, God, dili gina siya pwede ha. Gikinahanglan nga budula man ta ato unang tumanon ang gisugo sa atong mga mama. Kaya atong mga mama gud nagtan-aw na siya sa kanang kaayuhan sa atong kaugalingon. Amen ba? Amen. Anda matang mutuman sa atong mama. Anda ba natong igugmaon ang atong mama? Amen. Wala na gingon sa Ginoo nga kanang ang kasuguan sa Ginoo nagingon nga igugmaa ang Dios sa tibuok imong kasing-kasing kalag kusog ug espiritu. Igugmaa ang imong ginikanan ug ang imong silingan sama sa pagigugma nimo sa imong kaugalingon. Sa ato pa nga akong pangutana, gigugma ba nato ang atong mga mama? Amen. Mga bata, gigugma ba nato atong mga mama? Palitan, suguon ta. Maminaw ba ta? Dili. Maminaw. Karon maminaw pa, pero yung takuan, magdula-dula na. Amen? Di kinalang ino na tumanon kay makasamo ni God. Amen? Amen. Wala kasi mong kagalingon God, tabaatagi ko ka ng kaiso nga tumanon yun ako ang sugo sa akong mama. Amen? Amen. Ano siya tinuod? Nakikinalang tumanon din nato ang Hindi sugo ka. sa atong mama. Ding ka. Kay galing sa diyang may lantang ka, grabe gid ang pagpalingkamot sa atong mama sa pagpalit sa tambal. Ano man ang timaan ka na nga di mahal ka. Dili na kabunalan ni mama, inaan naman ka sa bunal sa Ginoo. Inangga kita gilantan mo na nga, permiti mo ba kung nga tinanat? Pagkaroon mo karni sa iyong mama kung ilantan mo. Pero kung dili mo ilantan ay bunal, kana siya timaan nga nagugma ang atong mama sa atong kinabuhi. Ikinanglan nga timpo sa ting-eskwela, musulod gyud ta sa eskwelahan. Unsay atong buhaton kung timpo sa eskwela? Oh, gikinala di mangitag fighter ha. Kasi tuwa ka dito tinisan, nagapir-apir ka, nagduwa kag julid. Umuatos balwarte. Di ka sa pwede kay balwarte naman ako dito. Amen. Amen. Eskwela gani eskwela gid. Ang ani atong kinabuhi. Eskwela, balay, pagbuhat og matarong ituon ni Ginoong Hesus kana langit ka paingon. Ayo na pabadlon. Dili ko ka makuy-kulog yan ang mga barkada. Sa tinuod-anay lang ang mga barkada nga wala diha sa Ginoo o pinsalaag sa atong kinabuhi. Ikinanglan nga dili gid may salaag ang atong kinabuhi nining kalibutana. Panawit kung naata sa eskwelahan, ilikay na gid nato ang atong kaugalingon diha sa kanang mga pagdula-dula, pag-apir-apir. Kung mudula man ta dinhi na sa panimalay. Iba sininong malingaw na ta pag-ayog dula, magsigitag apir-apir na, magsigitag labtik anang nasiko apan ipagting na tungod kay naganahan na ta hala nagsige lang gyapon tag labtik. Wala ta mosulod sa eskwela. Mana bunalan na sa tas atong mama. Nagtuong atong mama nga ni eskwela ka panangita na kag fighter, tuwa na kas balwarte. Di na siya pwede. Kada sala na siya sa Ginoo. Ano man, nagpakak ka sa imong mama. Amen? Amen. Kung nagbakak ka sa imong mama, nakasa ka sa Ginoo. E dili pa lang daan, di ka sa eskwelahan, isinaan na ka sa imong mama, ilabhan na ka sa uniform, apan ingon ka ma, ato na ko sa eskwela, apan to dito lang gugong na dinyod. Amen. Amen? Amen. Hindi na sa pwede ha? Kasi mga ating ta, ato tas manggahanin noon, ano eh? Hindi na siya pwede.
Mga bata, mao gid atong naon nga manginabuhi gyud kang matarong nining kalibutana. O gid atong naon nga aduna gyud tay gugma sa atong kaugalingon. Tan-aw gyud nato nga asayon na siya, inyuhala ng akadipay. Bahala nagmasubo ko, mag-ampo ko sa Ginoo nga hatagan ko sa espiritu sa kalipay. Bahala ang atong kalipay wala da sa kalibutan. Ikinahanglan nga dili sa ta magcrash-crash ha. Basta nag-crash mo. Isa na crash diri bi, isang kamot. Isa na crash diri mga bata, mga babae lalaki, wa may crash. Hindi, may crash. Ngayon after ito, gwapo kasi ko ano, nagwapa ni ko ano eh. Crush ito na ko siya. Kabata dili sa taana. Ano man, masuko si God. Dili na to tun ang atong kaugalingon. Atong naon nga bata kay nag-edad patag 12, 13, 14, 9. Dili sa ta mag-crush-crush. Ano man, makasa ta ni God. Makasa ta sa Dios. Makasa ta sa Ginoo. Kung mag-crush-crush ta, dili gid na siya pwede. Ano man, atong naon nga hilak pa manggay ta dili ta makakaon. Diba? Hilak pa tag dili ta makakaon. Mag-crush-crush na inuon ta. Unsa na ibuhi nimo na ng bayhana? Unsa na ibuhi nimo niya ng lalakiha? Ikinahanglan niya imong paningkamutan nga makahuman ka sa pag-eskwela kay makatrabaho ka. Kadto makatrabaho ka pwede na ka magbinyo. Amen? Amen. Ang pingi ang inyong kaugalingon. Ikinahanglan nga samtang mga buhi pa ta, aduna dito'y pag-amping sa atong kaugalingon nga dili mahisalaag ang atong kinabuhi. Unsa ganito'y buhaton kung eskwela ta? Eskwela gyud. Amen? Amen. Mamayabas ba ba tayo ng eskwela? Di na no? Wala nga manikamot ka nga makainis pa kag papel apan maliit na deka ayaw na. Ang hulam na sa simong classmate kung may papel. Mana kung di makahulam nga to sa pikas, manghulam mo na nga to sa pikas. Amen? Amen. Alala na siya. Alala, gibahan ka sa Ginoo, hulam may papel. Yan na siya, tadugon sa Ginoo yung kasing-kasing. Thank you Lord. Dili lang hulam, hitagan pa kako sa kabalo. Amen? Amen. Ayaw na pag-crash dito, dili na siya pwede. Ay impirno ta. Ay impirno di ta na kung kuhaon ka sa Ginoo. Kay ang tao man good nga aduna siya paglapas sa kasubuan sa Ginoo. May impirno gud na siya. Una nga ang atong pagkabatan-on ana agi paglingaw-lingaw kay mga batan-on pamanta. Nakaagi man sad ko sa kinabuhi nako kinaadto nga niagi ko kabatan-on. Apan gikinahanglan nga aduna tay pagtimbang-timbang sa atong kaugalingon. Kita sa mga ginikanan gikinahanglan nga ato gyud atimanon ang atong mga anak. Kaya sila pag-eskwela na gitay pag-monitor pagtan-aw sila kinabuhi. Ang isur pagid sila sa klase. Amen? Amen. Ingon ana na ang pagkinabuhi sa Ginoo. Dayon, kinsa gusto langit? Akong pangutana ko sa gusto langit, adto sa langit. Isang Kinsa kamot. gusto mo papa di Ginoong Kristo Isang- sa trono. Isang kamot. Isang tiil. Iskat kitang tanan, gusto nga moadto sa langit. Kung gusto ta moadto sa langit, angay batang magpabadlong sa atong mama? Tugan, angay batang magpabadlong sa atong mama kung moadto ta sa langit? Dili gyud. Dili gyud ta magpabadlong sa atong mama. Kung moadto ta sa langit, mutuman ba ta sa sugo sa atong mama? Isa man tining ang dili mo tuman. Aw, tuman ni ay. Dili ka ta mamakat, basing mamakat ka. Basing mamakat ka, di kita na dili mamakat ka. Kaya kung mamakat ka, ma-impirno man ta. Kaya natin gisulti na nato sa atong nabi, atong na siyang pato na, namutuman yun. Amen? Amen. Dili kita magpabadlong. Kay aron makaangkon ta sa kinabuhi walay katapusan. Itang tanaling kalibutan na upaulit nga gyud ta sa abog. Walay tao nga mubato nining kalibutan na mahimong kahoy magpabili nining kalibutan na itang tanan mamatay sa makausa ug magahugman sa Ginoo. Tagsa-tagsa kitang mga tubang sa atong buhi nga Dios. Pananglit, ini katubang nimo sa Ginoo. Ato nakasa ka ng hukmanan. Kung makita galing mo si mong kaugalingon, daghan kang kasaypanan. May pamaingon na ka, Ginoo, ako lang munag lakaw to si Ginoo.
Amen. Ikinanglan nga mo atubang yung kadito nga wala na kay sala. Lord, kanilang ito di ko karo Lord kay ang alagad man ko nimo. Ituman ako sa sugo ni mama. Lord, ilista di ang akong pangalan ha diya sa kanang Bagong Jerusalem. Amen. Mabiyasaan sa Ginoo. Ang atong pangalan yang ilista sa Bagong Jerusalem. Nagibutang ito nga si Carl. Kasi pangalan ni Kimay. Praise God. Yung ana na, apan dili malista ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi, kung padayon ta nga magpapadlong nining kalibutana. Ikinanglan nga dili gyud ta magpapadlong sa atong maestra. Unsa itudlo sa atong maestra, ato din tumanon. Dili gyud ta maulaw. Pananglit, mingon atong maestra, magdala tag abuno, magdala gyud tag abuno. Dili ta magdala bundo, lapok. Kasi manikas ta, kanila ko na sa iPad. Igsugo ko sa akong maestra nga magdalag abuno. Pananglit, may nga itong maestra nga, isa itong naisundan, isa itong naiguna, magdalag guna. Kung sa itong danon? Magdalag ito guna ha? Ito yung tumanon ang sugo sa akong maestra. Kaya nagingon man ang Ginoo nga, kung sa gibugkos din sa yuta, bukuson usab ngadto sa langit. Amen. Kinanglan nga ang atong pagkamatarong ato yung dadon sa bisan asa sa pag-eskwela, labi na gid sa pagtarong nato sa tanang tao dinhi kalibutana. Amen. 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 Diya sa kasulatan sa Mateo 18:21 o 22. Naging unang kasulatan, si Pedro lang utana siya ngadto ni Ginoong Hesus. Mingon si Pedro ngadto kang Ginoong Hesus nga magtutudlo. Una nga akong igsuon, nakasala siya kapito kanako. Kapito basag nako siya pasayloon. Ito bang si Jesucristo ngadto kang Pedro. Mingon si Jesucristo nga dili lang kapito, kundi 70 times 7 ato pasayloon ang atong igsuon. Init ha? Ilang 70 times 7? Isa ba itong matter eh? 70 times 7. 7 times 7. 7 times 7 lang. 49. Unig 0. 490. Grabe no? Panangit. Awayon ka sa imong classmate. Ang pakon ka. Da. Kung sa'y bato ni mo? Manuntok sa pasiluan na lang siya. Alaala lang nga, gimahal ka sa Ginoo. Kinagingon ang Ginoo nga, 419 ako, pasayloon ang akong isig katao. Nga man, inikat to sa hukmanan, kung napakay ka ng may ubos sa imong kasing-kasing sa imong isig katao, sa tinud-anay lang, ang iyong pangalan, wala gina nga to sa libro sa kinabuhi. Amen. Wala gina sa libro sa kinabuhi. Maintindihan di ka paingon. Apan kung nagkapasaylo ka sa imong isig katao, sa imong classmate, sa imong mga silingan, sa imong mga barkada, sa tinud-anay lang imong pangalan, klaro kay nga sa libro sa kinabuhi. Amen. Initan-an mo sa libro sa kinabuhi, ay dara akong pangalan, Subina, Magdalena, Corazon, Itok, praise God, lagi akong pangalan. Ino langit, ito langit. Amen? Amen. Inuna na siya ang atong kinabuhi. 490. Kung makasalag ka 7. Kung makasala o 14, 490 plus 490 pa yun. Sus, kagana. Hiligit ka. Kawatan o pasaylo. Diha sulog sa atong kasing-kasing. Ikinanglan yun niya sa makadagang higayon. Pasayloon na to ang atong isig katao. Sa makadagang higayon nga magpaubos kita sa atong kaugalingon. Kaya aron sa diyang matubang na ta sa Ginoo. Manupayon ka, smile kayo ka. Apan katong mga tao nga ana kinabuhi sa kinayang, walay pagpaubos sa kaugalingon, ini katubang nila sa Ginoo. Paingon gid sila ngadto sa linaw, nga kalayo sa impierno. Amen. Isa ganahan nga moadto sa langit. Isa kamot kitang tanan wala guro ganahan, wala guro dili ganahan nga moadto sa isa ganahan moadto sa impierno. Praise God, wala. Isa ganahan nga magbinutan. Butan ka. Praise God. Mga butan ba ta?
Dili ba ta magpabadlong sa atong mama? Kasi masukot ang wala tay balon. Dili ta miskwila. Isa nasukot tay balon. Kasi dili ta mula kung may balon. Sa tinud-anay lang, ang Ginoo panalangin siya. Panangulit, wag ikatag ang atong mama, eskwela na lang kita maningkamot ta sa pag-eskwela. Bahala nagwala ko'y balon, basta ang akong balon sa akong kasing-kasing, si Ginoong Hesus. Amen? Amen. Si Ginoong Hesus may balon na to sa matag adlaw. Ano man, naatay gugma, naatay kalipay, bahala ng atong mga kanang higala nga mga dato, nagkaon silang mga hatik inigrisis, apan ikaw padayon kang mag-ampo sa Ginoo, Lord panalangin ni sabto sa unahan. Amen? Amen. Una, inig-ugma, panalanginan ka sa Ginoo. Dili na ka mag-hatik, lasok. Praise God, ingunana na itong kinabuhi nga, ang Ginoo, panalangin ko siya sa mga tao nga matarong. Amen? Ganahan magkatama itong langit. Una, kinanglan nga, samtang mga bata pa ta, tumanon yun na to ang sugo sa atong mama, sa atong maestra. Ug ang tanan nga sugo, kinanglan nga, magpaubos ko ta na binagudha sa kasuguan sa Ginoo. Ang langit sa tinud-an na ilang, usa ni siya kadapit nga puno sa kalipay. Puno sa gugma, puno sa kalinaw. Ngadto sa langit, ana ang atong Ginoong Hesukristo. Naglingkod siya sa tuo sa amahan. Ang amahan usab aduna siya iyahang trono. Ang trono gipalibutan siya og laing 24 ka mga pangulo. Dito sa trono sa amahan o sa trono sa anak, adunay mga binuhat dito nga nagtabon sa trono, upat ka mga buhi nga binuhat. Gani gipalibutan sila sa binilyon ka mga anghel sa kalangitan. Ang gibuhat sa mga binilyon ka mga anghel sa kalangitan, gani na nagdaig sila sa Ginoo. Ang gibuhat usab sa 24 ka pangulo, kaya doon naman sila corona sa ilang ulo, ila kining itugbo ngadto atubangan sa trono sa amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Gani ang langbaton mangluhod sila ug managdaig sila ngadto sa atong buhi nga Dios. Mao kanay sulod sa kalangitan. Ug gani ngadto sa kalangitan, itang tanan magbaton na ta sa usa ka pinulungan. Dito sa kalangitan walay bakak nga makasulod sa kalangitan. Walay mga tao nga dautan nga makasulod sa gingharian sa kalangitan. Ang makasulod sa gingharian sa kalangitan, kadto lamang mga tao ang ilang pangalan nakaplagan sa libro sa kinabuhi. Naisulat sa basahon sa kinabuhi. Ang pangutana, nasulat ba ang atong pangalan sa basahon sa kinabuhi? Nasayod ba ta anak? Wala nasayod. Apan ang Diyos nasayod siya, ng atong pangalan masulat siya sa basahon sa kinabuhi. Kung matuo kita sa atong Ginoong Hesukristo, ug matuman kita sa iyang balaod. Sa ato pa nga pagtuo sa atong Ginoong Hesus nga siya namatay kanato, dayon atong tumanon ang iyang balaod. Kay gituman man nato ang iyang balaod, di kinahanglan nga manginabuhi kita nining kalibutana uban sa gugma. Anda batang may gugma sa atong kaamay? Amen? Amen. Pagdun ba nato ang mga tao nga adunay pagdumot sa atong kasing-kasing? Pagdun. Amen. Amen. Wala nagapila ka gibalikas diha. Wala nagapila ka gilibak diha. Wala nagibugal-bugalan ka. Ano sa man ang naon nimo? Naon pa ka na. Praise God. Amen. Ingon ala na ang importante nga pagdun gyapon nato ang atong isip ka tao. Aron masulat ang atong pangalan ngadto sa basahon sa kinabuhi. Pangutana. Ang utana na sad, hapit na kamahuman, hapit na musalo pang adlaw. Isa ganahan sa impierno, isa kamot. Ano ganahan sa impierno? Init. Dili sa kalibutan, anay kainit. Ngadto sa impierno, ang nagdumala dito ang mga demonyo. Amen? Amen. Sa ato pang wala na tayo gahong dito sa pagbuhat ug matarong ngadto sa impierno. Ngadto sa impierno, usa kini siya kadapit nga ana ay grabe kasakit ug pag-antos. Naay ulod nga dili mamatay ug kalayo nga walay pagkapalong.
Dito ang mga tao dito, maghilak sila og magkagot sa ilang mga ngipon. Sa diyang mahinumduman nila ang ilang pagkinabuhi dining kalibutan na. Kaya sa diyang dili pa sila sa kalibutan, ingnan sila sa ilang mama nga, anak, pagbuhat ug matarong. Anak, eskwela una daan. Paningkamot una anak nga makalampos ka. Apano siya gibuhat sa bata, nikating siya sa klase. Ato siya dito sa kilayan, wala siya mutuman sa kasuguan sa iyang mama. Anak, gikinanglan nga buhaton gid mo ang matarong sa tibuok nimong kinabuhi. Apan wala niya buhata. Wala hinungdan nga ang mga bata ug mga tao ngadto sila sa impierno nga walay pagkapalo. Linaw ang kalayo sa impierno. Dili sa kalibutan sa tinud-anay lang adunay kainit sa kaadlaw. Kani dili kita makaagwanta sa kainit sa adlaw kay tungod makahinos kini sa atong panit. Kani nanginahanglan kita nandong sa mga kahoy aron kita makapahulay sa kainit sa adlaw. Kani nanginahanglan kita aircon, nanginahanglan kita silingpan aron dili kita manitin mayaha ang atong kinabuhi. Apan ang atong kinabuhi nining kalibutana ana ay kinutuban ug ana ay katapusan. Unsa man kadato ang tao, unsa may anaa nga panalangin kaniya, nangalagad man siya sa Ginoo sa wala, ang iyang kinabuhi ana ay katapusan. Wala nga ang tao nga motuon ni Ginoong Hesus sa tinud-anay lang, umutuman siya sa balaod sa Ginoo, langit siya largo. Amen. Why duha? Amen. 100% nga makabaton siya sa kinabuhi walay katapusan. Unya ang gugma gikinahanglan nga i-apply diha sulod sa pamilya, ingon man sa pagkinabuhi niya sa iyang kaugalingon. Gikinahanglan nga ibansa-ibansa niya iyang kaugalingon sa pagigugma sa kaaway, sa pagigugma sa iyang silingan, sa matag adlaw sa iyang kinabuhi. Gikinahanglan nga kung aduna may mga kalisdanan, aduna may mga kapakyasan, aduna may mga sayop nga nahimo, gikinahanglan nga aduna daw kita ipabaro sa pagtuo sa Ginoo. Diya sa pagsunod sa Ginoo, daghan yung mga kasaypanan atong mabuhat. Itaw rata nining kalibutana. Panangit kung makasala ta sa Ginoo mga bata, usa itong buhaton. Makasala ta sa atong isig ka tao sa itong buhaton. Asa ka mga ipasaylo sa Ginoo? Unsa ulo pag-ingon? Ulo ta nga Ginoong Hesus kasaylo ako sa akong sala. Ikaw na ta? Kada adlaw gikinahanglan nakasala man tag wala, gikinahanglan nga Ginoong Hesus pasayo alang higo ng tao lang ko. Amen? Amen. Ano itong baton? Ang gikinahanglan mga natag pasaylo. Ginoo pasayo ako kay tao lang ko ug makasad. Malag nakasala tag wala. Malag kanang wala kay sayo kailangan adlaw mga nagpasaylo sa Ginoo. Gikinahanglan nga ang puno lang gid mo sa tao ra gyud ka. Amen? Amen. Sa baton kada adlaw mga ipasaylo sa Ginoo. Asa ta mga ipasaylo? Kay Ginoo Jesucristo. Amen? Amen. Ginoong Hesus. Gikinahanglan nga mag-ampo ta kada adlaw. Ginoo panalangin ang among kinabuhi. Gikinahanglan nga before mo kaon, mag-ampo na tadaan sa Ginoo. Ang pangutana kay bawat ang maampo. Amen. Praise God. Gikinahanglan nga ang tanan natong pag-ampo atong ipasidugog sa atong Ginoong Jesucristo. Mingon kita nga Ginoong Hesus, kining tanan akong pag-ampo, akong ibalik ang dungog gimaya. Kaya lamang kami mo Ginoong Hesus. Amen? Amen. Sabtan ba? Kasi yung hatong kada adlaw, dahil maampo sa Ginoo. Kaya sa pagkaon, practice na siya, kaya sulod sa pamilya. Ingon man, bisag magkaon tag ka ng kindi, Lord, salamat sa kindi nga panalangin sa akong kinabuhi. Palitan na imuhatag nga mga tao sa itong pan. Lord, salamat gapon sa pan. Panalingin niya ang tao nga naghatag ka na akong pan. Amen? Amen. Gikinanglan na, ngay practice na, di sulod sa panimalay. Imo na gikinanglan sa atong kinabuhi. Kay, ang mga magtutuo sa Ginoo, nituo gid sila. Ibuhat gid sila sa bulaton sa Ginoo. Gikinahanglan dili magulaw-ulaw. Una nga sabihang, maghakyat ta sa baon nga to ulang sa daon sa saging. Anay ka nga, Ginoo panalangin ni kining pagkaon sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Amen. Kita maulaw, wala may daghang nagtan-aw, ato gyud ipakita nga nituo ta sa Ginoo. Nga Ginoo mo panalangin diha sa pagkaon. Amen? Amen. Walay ulaw-ulaw. Ang pagtuo sa Ginoo kay maulaw. Kaya sa gipadayag 28, ang mga tao nga maulaw silang kaugalingon, maimpirno. Amen? Amen. Muna nga, nag-ingon ang Ginoo nga, ang nahigugma ka nako,
may gugma siya sa akong mga pulong. Ug nagtuman niini. Ang nagugma kanako, wala na siya naglakaw diha sa kangit. Naglakaw na siya diha sa pagtuo. Amen? Amen. Anda batang motuo sa atong Ginoong Hesus? Anda batang magbuhat ug matarong? Amen. Amen, praise God. Mga bata ug mga dagko, gikinalan apply tana sa atong kaugalingon. Kay kitang tanan, tagsa-tagsa lagi kitang mga tubang ato sa Ginoo. Ako nga gigamit sa Ginoo sa gamhanang pamaagi, nay mga kasipanan ninyong makita kanako apan ayaw na iiya ano man naginunsul mo ko sa Ginoo kada adlaw. Amen. Amen. Muna nga dili nato tan-awon ang mga kapakyasan nga nahimo sa atong isikataw. Palitan doon na sila yung mga sayo pag-ampo ta sa Ginoo nga Ginoo. Tabangi sila nga mubangon sila diya silang mga sayo. Tabangi sila Ginoo nga kanang maningkamot sila nga malagad sila diya kanimo. Amen. Amen. Wala siya tinuod. Wala nga, ikinanglan nga maglikay kita diya sa pagpakasala. Kay mahiago minuon kita ngadto sa kalaglagan. Kamao ang linaw kalayo sa impierno. Amen? Amen. Wala nga, ikinanglan nga buhaton yun. Diya sa kasulatan sa tinudan na ilang, diya sa Isaias, Levi 6, ipanagna na daan nga, adunay usa ka bata nga mataw ngadto sa Israel. Kani ang iyang pangalan pagkatawgon og Emmanuel. Emmanuel. Isa Emmanuel dire. Amen. Praise God. Ako lugan sa Emmanuel atong mabasa sa Mateo 1:23. Nakita ba mo unsay kahulugan niya ng Emmanuel? Wala. Wala no? Muna nagbasa sa Biblia. Kinanglan din nga mubasa sa Biblia. Ang kahulugan sa Emmanuel, naging ang Mateo 1:23, ang Diyos nagauban ka nato. Emmanuel, ang Diyos nagauban ka nimo. Ang Diyos nagauban ka nato. Ano sa kahulugan sa Emmanuel? Amen. Kani ang kaong sa Diyos ikatungtong sa inyong abaga. O gani pagkatawgon sa tribulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, ug amahan nga walay katapusan. Amen. Gani natawa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa Bethlehem sa lungsod sa Judea. Gani gipahiluna siya ngadto dapit sa kanang pinuy-anan sa mga hayop. O gani gipahiluna siya ngadto sa pasungan. Muna ginabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Gikan siya sa kalangitan, iyang gidiyaan ang langit aron iyang ipamatuod ang mga butang iyang nakita ngadto sa ibabaw. Aron iyang istangyaw ang maayong balita, gani ang kasulatan diha sa Isaias, nagingon nga ang Israel nakakita sa kahayag. Sa ato pang pinaagi ni Ginoong Hesukristo, ang mga katawhan dito nakakita sa kahayag. Si Jesus mingon siya nga, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang tanan nga motuo kanako, mamahimong kahayag, ug dili na magnakaw diha sa kangit. Motuo ba ta ni Ginoong Hesus? Amen. Maglakaw ba ta diha sa kangit-ngit? Amen? Amen. Kung matuo ka, gikinanglan nga dili na ka maglakaw sa kagit-git. Dili na ka maglakaw diha sa kanang tong-git. Amen? Dili na ka matayag, masyaw. Manang kas kahayag. Nakita sa anay, nakataya na ba yato? Nakita sa anay. No? Gikinanglan niya, nalang tayo self-discipline. Disiplina lang atong kaugalingon. Kay kahayag namang kata, ikinanglan nga mahimutang ruler sa mga katawhan. Muna akong kinabuhi kani adto. Nasa diyan nakabaton kog relasyon sa Ginoo, kaning kamot nito nga diyaan ako ang tanan. Nganuman, kanang mga tanan gud nga kahilayan, wala say kanang babag sa atong kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Makasa ta sa atong isikataw. Amen? Amen. Nakadaog man ta, apan gisakit ang atong silingan. Diyos, na nakadaog isbasyaw. Lasa gid ako eh. Diyos, kapatid mangatag. Ano natay kasina, espiritu sa kasina. Wala na pakigbingkil, diya sulod sa atong kasing-kasing. Makasala na ta sa Ginoo. Wala kung gusto kang mulakang sa kahayag. Bahala na. Gulay kwarta. Basta kining dala lang akong ipadungnan. Paingon gid ngadto sa langit. Amen? Amen.
Gusto mo katamusan ko sa langit. Gusto mo ka mamahimong kahayag. Nagingon si Kristo nga, sunod ka mo sa sigpit nga dalan. Kaya diya sa lapad nga dalan, paingon ka na sa kalaglagan. Usa paning kamot ka mo sa pagsunod sa sigpit nga dalan, kay kini, paingon sa kinabuhing walay katapusan. Ang luwag nga dalan, pwede ratang dili utuman sa atong gilikanan. Ang luwag nga dalan, pwede ratang mukating pag-eskwela. Ang luwag nga dalan, pwede na natong tubag-tubagon ang atong inahan. Pwede na natong baliktason ang atong mama, ang atong papa sa diyang subuon. Tamo na luwag nga dalan. Ato sa pag-eskwela, pwede na natong bugal-bugalan ang atong mga maestra, atong mga classmate. Muna sa luwag nga dalan. Ang luwag nga dalan, pwede na tang mag-taxi. Nag-taxi ba ta? Bawal mga bata nga magsugal ta. Amen? Magsigarilyo ta. Siya to si Kuano, bantay. Amunita ng mga upos sa mga dagko. Dili ta magpagarbo sa itong kaugalingon na mga bata. Ikinanglan nga dili kita magbisyo. Ano man, si Tita Anyos lang ginabuhi nga gihatag sa Ginoo. Gani ka na to. Gani nagingon ang Salmo 90 nga kung lapas pa. O kusunta ka to, igrasya na kina sa Ginoo. Amen? Si Tita Anyos lang ang gitagal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una nga gikinanglan nga manginabuhi ang matarong ining kalibutana. Amen? Amen. Kinsay andam nga manginabuhi nga matarong. Isa-isa. Isa-isa. Isa ka mo. Ikinanglan nga manginabuhi nga matarong. Salamat sa tanan. Manginabuhi kitang matarong nga. Kisay gusto nga musulod sa kanang sigpit nga dalan. Isa kamot. Ang sigpit nga dalan mutuman sa tanang sugo. Ang sigpit nga dalan dili magsugal, dili magsupo, dili magtaksi nas kadalanan, dili na sa pwede gyud. Diya sa Ginoo. Maimpirno ta. Malipay ta naghakog tag kwarta. Malipay ta naghakog tag apir-apir. Apalang atong kanang isig kataw, isakit yung kasi napindi man ko. Uy, di malasag yun. Hindi na sa pwede yan. Ang apir-apir ay pasunog na ng mama. Pero ay napugin ng mama nga napuhain ng mga kuhibig, sigubog sa baw, hindi na sa pwede. Ikinalan nga ma, ako na studenter sa imuha. Nagyo ko alima. Ano man, mo hinungdan nga musulpa ko sa imuha. Madin ay ko magtaksi. Halimbawa nga akong pangayon ma, ako gining ipalit og snack. Dili ko na ipalit og apir-apir. Dili ko na ipalit og julin. Ipalit ko sa yawa ni anak ma. Amen? Amen. Muna sa sigpit nga dalan. Lagi pagpalingkamot sa kaugalingon. Muna sa tinuod nga kinabuhi diya sa Ginoo. Muna tinuod nga kinabuhi sa mga tao nga nagtuon ni Ginoong Hesus. So tinuod lang si Ginoong Hesus, nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala. Amen. Nagpakamatay siya tungod sa atong pagkasalawayon. Gani nga siya sa kalibutan, tungod alang kanatong tanan. Gani namatay siya, ug sa katulog adlaw, nabanaw siya ug mikayab siya. Ngadto sa kalangitan ug naglingkod siya sa iyang harianon nga trono. Gani buot ni Ginoong Hesus nga hindi takna ang itang tanan mga bata ug mga dagko. Mukuha kita og datong desisyon sa atong kasing-kasing. Ikinanglan nga moingon ta sa atong kaugalingon nga maglakaw na ako sa kahayag. Maglakaw na ako sa pagtuo sa Ginoo. Manginabuhin ako rin ng kalibutan nga matarong. Manginabuhin ako nga matimanon sa kabubuton sa Ginoo. Aron gugmaang ko nako ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Anda ba natong papuyon si Ginoong Hesus? Diya sa itong kasing-kasing, berutag isa sa itong kamot. Isang kamot. Isa tanan. Ano isa sa kamot? Ikinanglan nga buhato na to si Ginoong Hesus. O di isa, uy, napamay na kapira-apir din napita. Ano tag isa sa kamot? Nawato na to si Ginoong Hesus. Praise God, hallelujah. Amen. Okay, nawatan si Ginoong Hesus. Okay? Aron makakaton ta. Salamat sa tanan, no? Una nga, sabihan gidawat nato si Ginoong Hesus, nga atong Ginoo, magkinabuhi na ta nga matarong. Naging nga nagkasulatan sa Juan 1:12, ang tanan nga nituog ni salig kariya. May kagahong na nga mamahimo siya anak sa Diyos. Sa atong pangasabihan, nituog ta ni Ginoong Hesus, mga anak na ta sa Diyos. Ito ang batag ng Jesucristo. Ito o. Amen. Amen. Kana mga anak na ta sa Diyos. Naging nga ng unuhan sa 5:13 nga ang tanan nga nagtuo kang Ginoong Jesucristo
may kasiguruhan na sa kinabuhi walay katapusan. Sa ato pa nga, kitang tanan nga nagtuo ni Ginoong Hesus, may kasiguruhan na ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Amen. Okay. Ato ba gidawat sa Ginoong Hesus atong kasing-kasing? Okay, palihog parog sa tanan. Marog ta. Barog. Barog ta tanan. Barog. Okay. Kaya gidawat nato si Jesus atong kasing-kasing. Sa tinudan na lang, ipuyo na ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Gani padayon siya magamay-may, diya sulod sa atong kasing-kasing, sa angay natong pagabuhaton. Wala siya ang Ginoo nga gamhanan. Okay, paliwag tag sunod ini nga pag-ampo. Ito nga nga ato nilang sundon sa kinasing-kasing gayon. Ingnon natong tanan nga Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Ang kalinay naman po, di ba pati ang atong Ginoo to sa trono nga perti hinaya? Ingna Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Us ka pa Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Tinuod nga ako makasasala. Tinuod nga ako makasasala. Ug nanginahanglan sa imong pasaylo. Ug nanginahanglan sa imong pasaylo. Pasaylo ako sa tanan akong kalapasan. Pasaylo ako sa tanan akong kalapasan. Sa dihang nagpabadlong ko sa akong mama. Sa dihang nagpapadlong ko sa akong mama. Nagpabadlong ko sa akong papa. Nagpapadlong ko sa akong papa. Ugasi ang akong mga sala. Ugasi akong mga sala. Pinaagi sa imong dugo. Pinaagi sa imong dugo. Nga giula ngadto sa krus. Nga giula ngadto sa krus. Akong gidawat ang imong saad. Akong gidawat ang imong saad. Nga imong papuyon. Nga imong papuyon. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Gani sa akong kasing-kasing. Nganhi sa akong kasing-kasing. Tabangi ako Ginoong Hesus. Tabangi ako Ginoong Hesus. Nga magkinabuhi ako. Nga magkinabuhi ako. Nga matinumanon. Nga matinumanon. Diha sa imong kabubuton. Diha sa imong kabubuton. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong presensya. Ug kamaayo. Ug kamaayo. Daghang salamat. Daghang salamat, Ginoong Hesus. Sa duko sa atong mga ulo kay mag-ampo kita alang sa pagtapos ug alang sa pagkaon. Diyos sa gamahan ni Ginoong Hesus, ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Jacob, ikaw ang Diyos ni Isaac, ug ikaw ang Diyos sa Israel. Ikaw ang Diyos sa mga propeta nga diin nagasangyaw sa imong pangalan. Ikaw ang Diyos sa mga apostoles, ug ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Diyos nga labing gamhanan na akong ipangayo ang imong presensya nining dapita. Kaya ikaw ang mahal magauban sa mga kabatanunan, ilabi na kita mahal nining dapita, magapandong ka mahal sa matag-us na kanamo. O Diyos, ipamatuod ang imong gugma, gana sa imong makatawhan. O ang presensya sa Espiritu Santo, akong ipangayo ang mahal nining dapita, nga din magatandog sa matag-us na namo kasing-kasing. O Diyos, aniya kini imong makatawhan, nga nagatuo sa imong bugtong anak, kaya mong ipadalangan ka na mo. O Diyos, suruya nga mong kasing-kasing. O kaya mong gugma mahal ipaturod sa matag-us na ka na mo. Akong ginabugaw mahal ang mga kasina. Akong ginabugaw mahal ang mga kasupanan. Akong ginabugaw mahal ang mga pagpakaruminon. Mga pagpingkil, mga pakat, mga pagsaway mahal. Nga din wala ni angay kanimo. Akong ginabugaw mahal ang datang espiritu. Nga din padayon nagatintal sa among kaugalingon. Padayon nga nagadumala diha sa among pamilya. Ingon man diha sa kabatanunan, ilabi na gud sa mga ginikanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amahan ako nagalaom kanimo. Nga ikaw padayon magauban sa among kinabuhi. Nga ikaw mahal padayon magakupot sa among kinabuhi. O kaya tuguti o Diyos ng among kalag. Itugyan ngadto sa gahom sa kaaway. Tabangi kami nga kami maningkamot sa pagkupot diha kanimo. Tabangi kami nga mulakaw kami diha sa kahayag uban sa Espiritu Santo gugma kaluoy kalinaw papaubos. Tabangi kami amahan nga matangtang ang tanang gapos sa among kinabuhi diha sulod sa among kasing-kasing. Ikaw amahan akong pasalamatan. Nabisan pa man amahan ining taknaa, akong ipangayo amahan nga ang Espiritu Santo
magatandog sa matag usa ug magahatag og kaayuhan sa balatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw man akong gilauman o Diyos, gabiin padayon kang magahatag og kaayuhan sa balatian sa matag usa, magapanalangin ka sa matag usa, magatagbo ka sa tanan nga pakinahanglan. O Diyos, salamat Amahan sa imong kamaayo. Salamat o Diyos sa pagpaminaw nimo bisan pa man Amahan sa among kayano sa among kinabuhi. Ikaw man nagatandog sa among kinabuhi, nagagamit ka kanamo Amahan sa gamahanan nga pamaagi ug bisan pa man Amahan sa among kawadon. Imo kaming gipabangon Amahan diha sa pagtuo ug ikaw man akong gilauman o Diyos sa tibuok namong kinabuhi. Ingon man sa mga katawhan Amahan nga midawat ni salig sa imong pangalan, ikaw Amahan magapatik silang pangalan ngadto sa basahon sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong kamaayo, ug bisan pa man Amahan sa pagkaon, ako magaampo nini nga ikaw magapanalangin, magahatag kag kalig-on, kalami, pinaagi ni pagkaon Amahan, ikaw magahatag og kaayuhan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Okay, amen. Mayong hapon ka natong tanan.